anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Chai ya moto show. Oh yes, kohana te mwiroreri wa Jos Kenya TV ojitekerio rege goroge kunyita ugeni thiini wa ceceni ino iri kurehagira mohoro mothe mara marahanika thiini wa nenda citu cio kinyaneria. Na riu tugithii na mbere ni ati mundu witwo Muthee Kiengei aka guka wa Nairobi ni akoretwo akihuthira muthenyo uyu munene muno wa Women's Day gukorwo akiendithiria mwendo wake kamessage kana ndumiriri iri ikoretwo igitiga andu aingi muno na gikeno ona kana wendo muingi muno. Ni kuonania Muthee Kiengei ni atigite bisha fulani hau amazing mena mundu mutumia wake hau me handu karetwo kahwaini kana karetoreta kahwa ka mashani. Ona riu hau ni akoretwo agitiga ndumiriri thiini wa nenda yake ukinyaneria ya Facebook akauga happy International Women's Day to this great soul, mother of compassion, my companion, the senator in my house and the pillar of my heart. Akashoka akauga mama Asen Jocelyn Ngaru, the world belongs to you because you made a decision to color one till our old age. Mama yo oshene one ndumiriri ya Muthee Kiengei kana guka wa Nairobi akoretwo agitiga haria mwena wa Facebook nigetha akorwo akiendithiria mwendo wake ndumiriri iri shama muno. Ewe hari uri mwiroreri wa Jos Kenya TV ni ngwenda tukorwo tukiaraniria thiini wa comment section ukorwo kinjira atiriri hihi we ni ujumbe uri kugane ndumiriri iri kuratigera mwendo waku muthenya wo muthu. Thank you very much, thank you very important. Korwo gishia go subscribe ona kana gukorwo ugita arata ku thiini wa channel ino o kahinda kage gatari karaya.